Kalau you nak practice pickleball tapi susahnya nak cari partner kan, this is the solution. Pickleball rebound training equipment. Budak-budak pun boleh guna tau, adults pun boleh enjoy. Okay, macam mana nak guna? Dia ada, nampak tak ni? Tali lantunan yang boleh adjust panjang dia ikut you punya level lah. Makin pro you punya level tu, panjangkan lagi tali dia. Yang paling best sekali, you boleh training solo. Sorang-sorang je pun boleh, pukul sekali bola datang balik, repeat non-stop. Cara guna pun simple je. Bahagian yang warna biru ni isi air dulu penuh-penuh bagi dia berat, supaya dia jadi berat dan juga tak bergerak. Lepas tu you ikat bola pickle satu lubang je. Okay, adjust dia punya tali. Now you can start hitting bola, akan rebound balik pada you. Dengan alat ni you boleh improve 4 benda. Yang pertama ball control, yang kedua hand eye coordination, yang ketiga timing and reflex, dan keempat konsisten pukulan tanpa perlu court. So bila-bila pun you boleh training, dekat rumah boleh, dekat backyard boleh, dekat parking area pun boleh. For kids yang nak belajar ataupun adults yang nak upgrade dia punya skill tanpa partner, this rebound trainer memang bantu gila lah. Solo practice made easy, just hit, rebound and repeat. Dalam baik kuning.